Zenzo chapter 28 eqakashile iqa lentsaba elibeka emlilweni kwaphuma inyoka ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe. Ayagodola abantu abagodolayo abakwazi nokukhuluma ngoba abanye amakhaza lethe iBhayibheli labantu bayagodola. Pastor Ufawuli bona amakhaza uyahamba uyofuna imboni uyaqakasha bazabane uyaqakasha kanti la ey'nkulini kukhona inyoka ngoba abafundakazi uhamba nabo nje awuzubulawa bangaphandle uyobulawa yibo bona. Haleluya. Bethi iBhayibheli akasabasa umlilo aqakashe umlilo ngaphakathi kunenyoka kodwa le nyoka ihleli ngoba iy'nyoka ey'mpilweni zethu ziyahlala zihlale kube ey'nkulini ihleli le nyoka ukhona uyaqakasha ngoba bonke bamnyambo sinabantu bayagodola ibandla mkhulu yendawo yabantu abagodolayo uze bangene phakathi bathole umlilo. Umsebenzi webandla ukuthi libase umlilo then bonke abagodolayo bafika la emlilweni babese bayabotha. Ucakashile makafika nayinkuni le nyoka ilokhu ihleli uyahamba nayo ilokhu ihleli le nyoka ngoba inyoka sihamba nazo inyoka yilaba bafuna bahlole bathi mngani usaphila uthi unezibenvedayo bathi naloku uzodlula babe bakuhleka imngani ethi iBhayibheli la enkulini bathi nenyoka uyeza upholi uphethe ney'nkuni inyoka ihleli phakathi ngoba inyoka iyahlala mawusacela ushukela wayo mhla uyoyithengele yakho iyazazi ubunyoka bakhe ake ningamboni azithengele ushukela wenze so inyoka ziyahlala. Uyabona usathi ngiboleka imali yokugibela inyoka ihlekisa ngawe ithi nimbona nje uhola izolo kodwa namhlanje uzoboleka inyoka ziyahlala awungabi nalutho isithi empty kabethe ndumakanzi ihlala inyoka ziyahlala mphephetha ziyahlala inyoka mhlawumbe ukhonza nje uhlabelela nazo zifikayele esontweni zifike zibeke iy'tulo ziqine iklasi kanti inyoka ziyeza zizobheka ukunamhlanje inyoka zizobheka ukuthi ubani osile ubani oyezana inyoka ziyabheka ukuthi